temeljni uzrok, korijen svih strahova je strah od smrti. Znači, ako mi ne možemo na neki način prihvatiti smrt, mi nećemo, jednostavno imat ćemo puste probleme u životu. Jer znamo da svaki strah, ako dubljom analizom uđemo u korijen njegov, vidimo da je temeljni strah tog straha strah od smrti. Bilo da se bojimo siromaštva, bilo da se bojimo bolesti. Uvijek je temeljni strah, taj strah od smrti, tu se rađaju svakakvi problemi, traume, sjene. Ili je direktan ili je indirektan. Sad, zašto je to važno? Pa onaj posljednji dio tog našeg bića je arhetipski dio duše. Sad taj arhetipski dio duše ima onaj pozitivni aspekt i ima svoju sjenu. Svako od nas ima svoju sjenu. Recimo, zato taj shadow work je baš posebno značajan i jako je dobro isto, osim tog shadow worka i tih analiza planetarnih analiza po čakrama i tako dalje, jako je dobro vidjeti kako i na koji način možemo raditi na njima. Onda postoji taj proces hrama u srcu. To je posebna priča, jednom ako budemo imali vremena popričati o tom hramu u srcu. Čišćenje komora svijesti, čišćenje komora podsvijesti, predsvijesti. Pa to je zastrašujući posao. Sjena je zapravo nešto što je suprotno od uobičajenog načina ponašanja. Znači, kao da smo u jednom trenutku preokrenuli energiju, preokrenuli smo proces u obrnutom smjeru. Jel? Pa onda recimo ako neko može biti na poziciji, netko je možda kralj, možda car, možda je predsjednik, može biti šef na poslu, može biti glava obitelji u svojoj kući. Jel? Znači imamo, to je arhetipska, može biti arhetip kralja, arhetip glave obitelji i tako dalje, koji mogu biti jako pozitivni, ali možemo krenuti u arhetipsku sjenu i postati diktator, možemo postati zlostavljač. Jel? Onda recimo neki ljudi se osjećaju da rade posao koji ne vole, ali rade ga samo zbog novca. Ili ostaju u bračnoj zajednici samo zbog novca ili zbog kredita ili ne znam dječu. I onda im se razvija arhetip takozvane prostitutke. Jel? Znači, tu sam radi novca. Niti sam iskren u poslu, niti sam iskren u odnosu, niti sam iskren u braku i tako dalje. Znači, postoji jako puno tih arhetipskih sjena. To je ona tamna strana. Ili recimo, tražim pravdu, pravednik, njegova arhetipska sjena bit će osvetnik. Jedno je tražiti pravdu, drugo se svetiti. Znači, ta sjena, zapravo šta je ta sjena? Sjena izvlači onaj najtamniji dio nas, onaj dio svijesti koji tokom života nije bio pročišćen. Znači, tu je onaj dio, znaš, ko onaj crtić kad Pajo Patak ide u školu pa ima dobrog patka i onog đavoljeg patka. Ove ga navodi na sve moguće gluposti, a ove ga navodi na vrlinu. Ne? Znači, mi svojom voljom i sa svojom svjesnošću određujemo kako ćemo se ponašati u određenim trenucima. Ako se ti takozvani određeni trenuci počinju češće ili konstantno ponavljati, onda ulazimo polako u proces sjene. Znači, ili koja sjena je, zašto se stalno ljutim, zašto sam stalno tužan, zašto sam stalno u strahovima, zašto sam stalno u bijesu, zašto sam stalno u ovom ili onome, koja arhetipska sjena je mene dovela do toga da sam ja u takvom stanju svijesti. Jel? To je, znači, taj arhetipski dio sebe, znači, zašto su važne da radimo? Zato što one mogu ili jako puniti ili jako prazniti velike količine emotivne energije, a u trenutku smrti sve izlazi van. Da. Ili barem one osnovne bitne stvari. Ja znam kada je moja majka napuštala tijelo, ja sam s njom proveo zadnje sate. Ona se sjetila,
njena svjesnost je jako bila, dobro, to je bilo jako, jako davno, pa to je bilo i taman prije početka mog duhovnog života, pa ja nažalost par godina prije, pa ja nažalost nisam mogao pomoći na onaj adekvatan način koliko bi možda sada mogao pomoći. Jer ona je bila u stanju progona, ona je bila u ratu. U 41., 2., 3. tamo, jer je bila je dijete zbjega, bila je dijete progona. Jer njezin otac, odnosno moj djeda, nisu bili u ono vrijeme politički podobne osobe, dapače, vladajućem Rajhu i ostalim veseljacima. Tako da je morala trpiti tu duboku tešku karmu ratnih stradanja. Tokom života ona je to dosta dobro nosila na sebi, recimo ja kao dijete i kao mladić nikad nisam, znali smo pričati o tome, ali nikad nisam osjetio neku težinu ili neku patnju na sebi da sam kao nekakva žrtva zbog nečijeg teškog života i tako dalje. Ali u trenucima smrti vidjelo se da moja majka to nije uspjela nadići, zašto nije radila na tome. Da. To je samo bilo potisnuto, ostalo je pospremljeno negdje duboko. Tako da, dobro, to je već jedna duboka arhetipska sjena žrtve. Da. Znači, žrtva nije uspjela otpustiti one aspekte svoga života koji su bili jako važni za nju da se otpuste. Iako su takve stvari teško i oprostive, teško i otpustive i tako dalje i tako dalje. To je činjenica, ali činjenica je da mi moramo te stvari otpustiti radi nas samih. To je za naše dobro.